Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mangukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthola ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo kwezemidlalo osukwini ke lwa namhlanje. Sibheka ke nje kubadlali impela ke abakhona ke kuyona ke laphana ke noma ngithi ke kusona ke isquad esebafana bafana kuyona ke laphana ke iFIFA World Cup ezobe ke ise Mexico from laphana ke umhla ka11 kuyena ke uJune. Sokubhekela kanje kwisquad esimemezelwe ke uyena ke uHugo Broos, kodwa ke sikukhethela ke nje abadlali beKaizer Chiefs impela ke abakhona nabo ke kwisquad. Kwazise sekujwayelekile ukuthi ke uHugo Broos angabizi ngisho oyedwa umdlali weKaizer Chiefs, kodwa ke kule squad ke samanje bakhona ke abadlali bayo ke iKaizer Chiefs engizokwethulela bona benjengoba benjalo. Laphayana ke ko-goalkeeper sinaye ke laphana ke uMr Clean Sheet, laphayana ke uBrandon Peterson, bese kuthi ke laphana ke kuma-defender sibe naye ke laphana ke uThabiso Hakimi Emonyane, then ke laphaya kuma midfielders bese kuba khona ke uLebohang Mabowe. Ngicabanga ukuthi ke bona bobathathu abadlali abamenyezelwe ke uHugo Broos laphaya kwisquad esakhe uHugo Broos, Brandon Peterson, Thabiso Monyane noLebohang Mabowe kuphela. Esithemba ukuthi ke bazobe bekhona nakhona ke kwi-final squad, ngoba ke le squad ke sibizwe njengamanje isquad sizoyilolonga nayo ke ibafana bafana from umhla ka25 kuya kumhla ka31 May, then ke after umhla ka31 May bese kumenyezelwa ke isquad sabadlali ke abawu23 njengoba ke okwamanje kusamenyezelwe ke isquad esizoyilolonga sabadlali ke abawu32. Like ivideo, subscribe kwi channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.